جه نافندان و چین اورینت نیوز ایوار باش تماشاوان هجا دست پیکم هرن سرنوچه لگندوار کوبانی رزگار کرنا هجمارک گند نو و دیاردایا ماینان لکولان کوبانی چار سر نبویه لحسك إيران هيزك تايبت بميليشين خوا آفادكا ولا أوروبا هف سروكاتيا بيدي و سروكاتيا هرما كردستان تين پیشوازی کرن لباجار دوما كومكوجي و روجنامه‌گریا بريطاني أسد توانبار دكا لگندوار کوبانی هات راگهاندن کو هزن کردی هجمار گند نو رزگار کرن و گلک جه چتین داعش کشتن هر وهاو لگوری نافندا چاپمنیا یپگ کو هزن یپگ و یپج گندن کرک و خراب خلو رزگار کرن و هجمارک جه چتیان کشتن و هنندن لسر ریا گند سیفه بریندار بون لهلكدن جه دركي لشكري جه كتيبين بركان الفرات راغهاندن كو هن جه هنگلين ارتشا آزاد جه نشتجين وان گندان خواستن كو جمالين خوا دركفن جبركو چتين داعشن و چين درو بلاف دكن كو هيزن كردي و ايريشي نشتجين عرب بكن و همان جه دري راغهاند كو افن و چه نراسته پشتی رزگار کرنا باجار کوبانیه جشتین رخستنا داعش ایرو هجمارک کسین کرد درباسی کوبانیه دبن داکو تفلی بانگا ناوندا یپگ ببن بود رزگار کرنا گندوار کوبانی دا بشدار بن لگوری کوهاتیا راگهاندن کو 600 کس دناو وان دا دست جوان کرد ج با کوری کردستانی ج دریه مرشد پینار درباسی کوبانیه بون هر لكوبانيه ود كونغريكي تشابمني دا سروك دستايا بروانيا كانتونا كوبانيه عصمت شيخ حسن راغهاند كو اما بحوجي الافن كو ماينن دبن عرده دا ببينن بدست بخن داكو ام فان ماينان جبن عرده راجن كما دست باقش کرنه حمله گندان کر ملت می سویل ملت می مدنی درباسی هندر کانتونا کوبانی بو گلک تاقاندن هانا چه کرن یک جه لگنده چقره انسان تعداد نه بریندار کردن انسان تعداد نه کردن آدیان لگنده روی هنده اینجا لکل گنده وحیدی کرش روی در که سه کسان جان خواهد دست دا لوا تقینان لگنده شیران دیسا تقینی هاتا چه کردن و پر جاران گلک جار به حوالی مدج هاتا تقاندن لهما روز هیرو قدام مدست به حمله پاکش کردن گندان کرد هیرو مدید گنده ما در دور 400 گنده 380 گنده که اگر همو گنده موانی لغم هاتم را چاندن ام پیوستی ما حاجتی ما به همو انسان هانه کد خوازن پشتگیری کوبانی بکن جهالی راکرن الغامان دا ام خوازن دنگی خواه بگین جهانه و ایهانه که قانون ورن پشتگیری بکن جهالی الغامان دا امان دعوتی کوبانی کن پشتی رزگار کرنا باجار کوبانی جدست چتین اسلامی مجارک دین درکته هوله او جی برماهین وان چتیان ج آواهی ترومبیل و هر تشتی ماین کری لآلی کی دین پومپه و هاون کتانوهان نهات نتقاندن لکولان و گندوار کوبانی بلاوونه خونی گندوگی لغم کرنه مسینی چوی لغم کرنه صلاحی اوه لغم کرنه ترمزی اوه لغم کرنه یعنی تشتي هون التوقع انه يكون لاغم كرنا وانا لكريه احتمال تهدي تيكا في مولا كي قيبه فاكي كوبي لاغم كريبي بالتلفزيون دا قريدو انا جري غوزي لاغم كرنا اف یک بو سدم کتانها بده هنج ولاتین سیویل و هیج مارک جشروانان پکروان ببن چر يعني هر چیزی لغم کری ملت نکنه بماشه يعني که تحپیل تنظیم پیل چکی کو کچ بتاقه حتی بدینی پر یک چو گنده خو يعني قابي خواهر نتاقی قابي برای خواهر تاقی يعني تنظیم کنی يعني مش دکوبانی دا پرچاتنا و پرزحمته جبر ویجی سروک دستیا پاراستنی عصمت شیخ حسن و بردف که فرمی یا کارتونا کوبان محمود بشار کنگره کی چاپمنی لدار خستن تدا عصمت تکز کر کو پشتی رزگار کرنا 130 گندی او حوجه داری آلاوین کو جه ماینان ناس بکن بحاجتی جهاز الغامانن لهما روز هیرو قدام مدست به حمله پاکش کردن گندان کرد هیرو مدید گنده ما در دور 400 گنده 380 گنده که اگر همو گنده موانی لغم هاتم را چاندن ام پیوستی ما حاجتی ما به همو
انسان هانه که خوازن پشتگیری کوبانی بکن جهالی راکرن الغامان دا ام خوازن دنگی خواه بگین جهانه و ای هانه که کانن ورن پشتگیری بکن جهالی الغامان دا امان دعوتی کوبانی کن. هروها مثل بردوام کرو گوت دبه سازی و دزگاه پسپور دراکرنا ماینان دا آلیکاریا کوبانی بکن جبو جیانا و ولاتیان جوه بوه بپاريزن. دبي جفاكا نافنتوي بأركي خرابة جبو أفدرين ما ينكري باقش بك وكو بيشجريا يابكي ويابجي كرن ونهشتن كوباني تيكا بن كنترولا تشك دارين إسلامي ولاد بكر أورينت نيوز جباجاري كوباني هاتا راگهاندن کوشاندهیک جه 10 کسان پیکته جه پارلمانتوی هرم کردستان و سردان کوبانی بکن. هر وها لگوری نونر کمیته ریخستن جواکی پارلمانتوی کردستان ایوار ابراهیم کو آرمانجا و سردانه لیکولین کرنا روشا کوبانی پشتی رزگار کرنا ویج چته داعشیه. هر وها شانده و به سروکاتی سروک کتله پارلمانی یا ینک سالار محمود به. هیزن پیشمرگه لبنتارا کاش مشتنوری کوبانی بارگه لشگری وکرن هر وها هاتا زانین کو چارمین یکینین پیشمرگه ده مکانیزک دا درباسی کوبانی ببه. شر و اپریسیون رزگار کرنا هریما کوبانی و گندواری و دوما و لسر روشا میدانی فرماندار پیشمرگه لکوبانی مصلح زیباری راگیهان که هیزن کردی روش بروش زیادتر پیش واده چن و حتی نها کیمانی 105 گند رزگار کرنه. مصلح زیباری دازانین که چکدارن داعش نها 5 کیلومتر دوری ناوندا باجار کوبانی کتنه او راگی هاند که هزن پیشمرگه ین که لکوبانی دمینن دل بنتارا کاش مشتنوری کوبانی جو خورا بارگه کلشگری وکن و تیدا بمینن. مصلح زیباری آشکاره کرد که چارمین یکینین پیشمرگه جی خو حاضر دکن دا که درباسی کوبانی ببنو گوت که او یکینه جی جه 105 پیشمرگه پیکته و ده هفته که ده درباسی کوبانی ببن. لگوری وی فرمانداری پیشمرگه یان چارمین یکینین پیشمرگه لبندا فرمان سروک حریم کردستان نه که درباسی کوبانی ببن. لعالی کیدن 305 ولاتین کوبانی ده دریه سینوری مرشد پینار را لناوندا کوبانی و باکوری کردستان درباسی کوبانی بون و جو ولاتین کو وگدیان 105 جوان لگل یکینین پاراستنا گل یپگه لهمبر چتین داعش بشداری خباتا پاراستنه بون. هر لکوبانیه و ده انجام توبارانا چتین داعش به سرمال و آواهیان ده نخاشخانی میدانی هات روخاندن و آنها لدوره کردن ده آواکرن لده انجام کیمبونا درمان و آلاوین تندرستی ده هر وها قد خکرنا چونا ترکیه جی 12 کسان جانا خواج دستا شیروین بیتر ده ویرا پوره ده هون ولات بکر جاره کردن. پشتی کوچکدارین دولتا اسلامی پرانیا باجار کوبانی خستن بن کنترولا خو بجشکین کوبانی او بوینک مزن نخوشخوانا که میدانی وکرن جبو کو برین دارین د جنگی دا درمان بکه لی اف نخوشخوانا جبر کو پر پیویست بو جالیه چکدارین دولتا اسلامی و وره گرتن او گلک جاران راستی تو باران کرنه دهات. آستانگی هانا پرتنگ کمدیدن لویر که تقینی هاون توپ سرمایه دهاتن من نکم بریندار خواه به خوشگی درمان بکنن یا جی من نکم بو امکاناتی هانا کام پی بکن تنبون لانو اودا کدام درمان دکر 12 بریندار مبتوایی شهید کردن لانو خاپی درنگ دما پلیس درنگ دما 12 حواله ما بریندار ما شهید کردن لخیپه. ابن خوشخوانا 4 جاران هاته وگهستن لی پرزگری کام مزن که بونا درمان کو بردوام تانوها آستنگیا که هری مزن بو. كما درمن يعني دست بكر نشر حطناها تشكي دست بكر نشر كما ما درمن هبو ما تشكي شونه تجذكر ما مستوى دائما بره هبون تشكي ما سيداليا يعني ما هندر باجر درمان ما هبو هناك ما خايدارات كر نخوشخانه پیکتیج 4 اودان لی آلاوین تندرستی او آلاوین هری هسانن جالیه دینوا امبیلاس لکت تنه جبوه نخوشخانه هیا. داره بازار کی منکوبه یعنی تشتک بنیه تحتیل جار داتن تشتیانی که ما تکرم تشتیانی اسعاف فوری ما بس عمري وانا دريج ذكر مثلا فرهبو ما ساعتك ضد عمري وانا زيادة تكرن سبب كصعب من حياك وعم دقينا استاجك ماسترج خدمة طبية.
تێزانین کو چار نەخۆشخانە li Kobanê hebûn lê ew hatin teqandin ji aliyê çeteyên îslamî ve û di encamê da binesaziya tendurustî li Kobanê bi tevahî wêran bû. Tiştê ku bêhêlê warê tendurustî pêşkeve û vegere asta xweyberê ew vekirina kerîdorekî mirovahiye di navbera Kobanê û Tirkiyeyê ji bo ku pirsgirêk û astengîl lê pêş kesên bijîşk dernekeve di pêşa rojê da. Welat Bekir, Orient News ji bajarê Kobanê. بله تماشاوان هجا امی آنها لکوبانیه بمینن و به مرای زارا مستو سرنفیس مالپرا ولاتی کاک زارا ایوارت بخیر روشا میدانی لگندوار کوبانیه چل باته هنه آگاهی شب باش اطلاع اجبوت و تماشاوانان براستی وك شر حملة بردوام الحد آلی کوبانی و امکان بیشتر شر دوری باجار کوبانی 3 کیلومتر حیانی 5 کیلومتر دوره و بهتری گندن کوبانی و هاتنا ریزگار کردن اونها وک ام بیشتر هزا کردی یا پکه و یا پجه و پشمرگه و تذی آرد وک کنین ارتش آزاد سینور شیرلر دانه و سینور استرین دانه و بر تل ابیات دچن لکلک و ایرشین ازمانی بردوام راستی و دوجی وک جبل خانه یان وک ذخیره گشته هزا پشمرگه و وک حملات نو و دست بکه جبو همو ابدوری مایی ورن ریزگار کردن. بله زارا چه آگاهی الباته هنه درباره مجارا کو ایرو آنها مال لراپوره که تماشا کر درباره ماینن کو دهندری مالان ده و دبن عرده ده وین مانه راجای ماینان چیه و چه پلان لبا ریفبریا خوسری هیا آنگوان بیشن کانتونا کوبانی فرمو بله براستی وک یعنی یک تحدی که مزنه لپیش چه کانتونه و چه پیش خلقینها ودگره یعنی نه بس تنه مانی یان الغام چاندنه حیانی خارن و خارنجی وک آهو کرنه که گلک دیان هاته اثبات کردن انو اب خارنی هانه مالا دا مایی گذر دست داعشه دا آهو کرنه که حیانها براستی یعنی گلک شهید هاتن کتن شهید هنه و شهید جهیم بکن همو در و بر وانا وقت مانی چاندنه جبو کوهیدا کردی پیشتانه یا خلق پیشتانه جویجی براستی حیانها وقت الالی باجیر فا روجرات او درهانه داعش تیدا بهتری مالان وقت قنابل مفخخات مال کرنیکیا و جویجی وقت که هزا کردی یعنی هزا یکنی فرصله که نکنه بقولایه که یعنی اول وی باجاری پاکش بکه و گنداران پاکش بکه جویجی به حوجتی خبراء آنها به حوجتی وقت شاندن وقت منظمات دوی وارد کار بکن و دخبتن درباس بن جبر جیانا خلق کوبانی و خطر دابه جویجی خلق نها براسی نویر گلک غازن فکرن نه نغازن وگرن پشتی یعنی یکی دوم وک عرض خواست بچینه لگنده کوبانی خواست کمونه بچینه جویجی که تفا درکتوره چو پیدا هات تقادن هات بریزان کرن و گلک جی شهید کتنه جویجی و حوجتی وقت خبراء درباس بن تفا اجیزی خواه چندر بازیر و چو گنده کوبانی پاکش بکن جوا مانیانا بله زور سپاس کک زارا مستو سرنفیس مالپرا ولاتی کوتش کوبانیه به مربو دنباش جه دسپیکا شورشا سوری و اوتا روژا ایرو میلیشین ایرانیه ده آلیکاریا رژیما سوری ده با آوائه کی زلال دهاتن خویانی کرن لوی جاره اف میلیشه در باسی باجار حسکه دبن درباره وی مجارین و چگهان مجوان الکردی اف راپور جمره آمده کریه ام تماشا بکن الدبابات والآليات الثقيلة والمصفحات الإيرانية تتجه باتجاه الشدادي تفلیبونا ایران دشره لدیجی ملت سوریه و آلیکاریا ویرج رژیم اسد را نمایه و شارتی لینها او دکه ناوا باجار حسکه و رولاوی نمای تنی راهی نرکرنا چکدار میلیشیه بروانیان اجتماعی لیگیهای آواکرنا میلیشیه تایبت بخواه دبناو القوة الضاربة
هروها بسركرديا زلامي كمية تهراني فايز النامس. هذا اشتراك الحزب الثوري الإيراني في المعركة مع النظام الأسدي. ولغوري هنجي دران نيفزگاها تايبت يا وخوندن وتفليبونا خورطان لفي ميليشيي برنگكي فرمي وبويا ونافنداوي لكولانا النوامس لتاغا المحطة لباجاري حسكية. هجايا گوتنه ولغوري هنوچيان هجمارا وهزي گيهايا بهتري 10,000 لشگر. هروها 6,000 ليرين سوري هر هيوي گهشتا هرچك داركي. وتتزانين بو بشگرتيا في ميليشيا يا مادي ولشگري جهفگرتنا شورشگري يا إيرانية. صناعة روسية. وها هي هروها هجايا گوتنه گو آواکرنا في ميليشيا لداركت بتايبت پشتي سرکتنا هزينية پگه دشر داويدا دناف برا ريجيمي و هزينوه دا و دناف برا يپگه دا لپرسا گونها لکولانا حسكه دبا چگریدانا آواکرنا في ميليشيا بقلسبونا هزين بريفانيا نشتماني و كشتنا فرمانداري و فادي حنتوش. جوان الكردي اورينت نيوز. الله أكبر. بله تماشوان هجا درباره في مجاري أنا هذا مرايا جوان الكردي نوشجاني أورينت نيوز جندواري حسك جوان إفارة بخير ميليشيين إيراني لباجار حسك أنا ها لكبل أفبونا. بله رياض إفار باش شخوا بري هبونا وان ميليشيان هبو لتني المطار قامشلو والكوكب العالية المدفعية كوكب وفوجا ترطبي لأنها بشتي جو قفايز النامس وقت زلام إيراني يكم زلامي مقتدى الصدر وإيراني يكم لسوريا وبتايبت لهريمة جزيرة بشتي جو ودوز لقصر الجمهوري ولتروكي ريجيما سوري بشار الاسد كربو او دخوازي يكينين فارستنا عربان عوابك وك يكينين فارستنا قال ل ت موقع ارينيجر نبو سربي مجاري لو راوي خوابت ايراني وخوابت مقتدى الصدر تاغوغ بشغرتيه واليكاريه بينه وشوا با اواكرنا بيداويه لنافا باجاري حسكي بخوا والعالية دوارة زوري جي ايرو نوچگی هان ما گوگا او لويدك جي هن العالية دوارة زوري لقامشلو اولا دربازونا باجاري قامشلو عالية حسكي ده وشخوا رياض از خوازم في خالجي بيجم وبدم خياكرن جانا الجهه دبن دستي ميليشيين برافانيان استماني وبن دستي ريجيمي دبتايبت او يا قالك ميليشيا اللي بلا دبن ملت تم بطرس يعني او لقورتيكا كي سكنن لفيالي كتائب البعث لفيالي لواء المغاويره لويالي امنه ولفيالي ميليشيا دفاع الوطني ولفياليه دنجي ميليشيا ايرانيه شبونه لورا ما يعني الجور ديمقراطي قال لك انا خلق خانيه لويدا كنوان طاغان بفلوشن وتين ببالي طاغن كرداده وتين ببالي قام شوده يعني لويدا كي طرف قال لك هي نوك طاغن دبن دسته يكنين بارسنا قال يتجيده بله جوان للسيرفي كي من دخواست اجتاناس بكم هل وستا هيزن يبهج انا ها لباجاري حلا لباجاري حسكي تشيا دوباره پرس رياض مسلم نكر دنا حت مخش ازي جارك دن دوباره بكم برساخوا هل وستا هيزن يبهج لحسكي تشيا هروها تدخياني آلية كانتونا جزيرة و دركاتن درباري فيكي شخوا بشتي يعني او بخسر اواكرنا وان ميليشيان او نكارن درباسي طاغن دبن دستي يكنين فارسنا قل دبن يعني نكارن درباس بن وشخو داوياوي او برسجريك وناكوكي ومشكلات ترمزن للسرفة جراندنا سيطرة الصباغ يا دستيكا باجاري حسكي ليكنين فارسنا قل وقوتن ودان خياكرن او جسرفان يعني اب سيطرين نو دزدانين سر ودبرين دزدانين سر وطاغين دزدانين سر برنادن لورا او دبيجن انه تشينا تكس جاليه ريجيمي جاليه
هیزن بروانیان اجتماعی در باسی وان تاغین دبن دست یکینه پارستنا گلده و تا یکینه پارستنا گلجی نابه هر وان تاغین دبن دست رژیمی ده. بله زور سپاس نوچگهان اورینت نیوز ج گندوار حسک جوان الکردی دنباش. روزنامه لوفیگارو یا فرانسی راگهاند کو سروک فرانسی فرانسوا هولاند پیشوازی شانده پارتیا یکیتیا دموکرات پیده لکوشکا الیزیه کرد. هر وها شانده به سروکاتیا هف سروکا پیده آسیا عبدالله بو و ده هفدیتنان ده روشا کوبانیه و رزگار کرنا وی هاتن گنگشا کرن. جدرکی میدانی ج کرکوک راگهاند کول نافچای شمیت گریدای باجار کرکوک پفچون دنافبرا چتای داعش و گروپا نقشبندی یا سنی ده قومین. هر وهاو ده انجام پفچونان ده به دهان ج هر دو آلیان هاتن کشتن. هر وهاو لگوری همان جدری کو صدما پفچونان او کو مالباتک ج آلی نقشبندی نپجراند کولاو خو تفلی داعش بکه. و ده انجام ویا کده چتای داعش مال نوان مالباتان شوتاندن. هاتا راگهاندن کو سروک ارکانان ایتالی و ایرو به هرما کردستان گهینه و اویک به آرمانجا کو اول گل شورمندن ایتالی ین لشکری به این هیزن پیشمرگه راهینان دکن لهولیر بجوه. هر وهاو گوری جدرکی دیپلماسی جه هرما کردستان کو سروک ارکانان ایتالی لویکی مانتلی و لگل هن برپرسین کردیجی بجوه. لپاریس سروک فرانسی فرانسوا هولاند پیشوازی سروک هرما کردستان مسعود برزانی کرد. هر وهاو ده هفدیتنه ده سروک فرانسی پسنا برخودانا هیزن کردی لکوبانی ده. هفدم ده جوینا هر دو آلیان ده هولاند دا دیار کرن کو فرانسا هاول ده کو عراق پرچه نبه لیده همان دمه ده او لسر پیشکتنا تکلین دنافبرا فرانسا و هرما کردستان ده کار دکه. بله تماشاوان هجا امی آنها هرن دنمارک و جوور به مرای نفیسکار و اندام دستایا کووارا هاوار بريز عبد القادر هوري بريز عبد القادر ايفارة بخير برسا كو انا هالك هولانا كردي تكرن نامايا يكيتيا اوروبي ج بيشوازيا حردو الين كردي ين لسوريا وين لعراق تشيا لدفرك يعني الين كردي تين بيشوازي كرن جداي هف براستی ایوار باش و گشکارا ایوار باش براستی افد سردان جهه یکم سردان بریز سروک یاریم کردستان بریز مسعود برزانی مو فرانسا و شاندا نینر یفت جه هوا یعنی گاوا که هجاید چارچوبا نرینا نف دولتی سردوزا کردی لی هر يعني زيارتك زبان زيارتنا تايبتمندية وهي زيارة سروك برزاني لفرنسا زيارتك هبال بندية زيارتين هبال كارن ين بهبرا گفتگو دكن درباره ايرش ترور الحريمة ما وهاتش وذكرن سروك برزاني وقت سروكي دولات وتشتي هاتا خياكرن او ديترو هذيك خاط بالبرسيونين الفرنسي بلي سروك كومار ليه ديتنا وقت يفاجئ دكافيد تشارشوا اعجابه سروك فرنسي برخدانا جنن كرد للترور وبطيبتي الكوباني يعني دكافيد اطاري تشارشوا بروتوكولي دا بله بهتر لی هر دوگاه هر سردان چره داتینن هر دوزا کردی لرولات نوید و که چاره سرک جوه کشه مزن ل پیمان سیکستی که بیاد سال 1919 و حتی نها
شارك جرى بيردوني. بله برز عبد القادر يعني لجوري شافدير دبيجن كو ولجوري كوتيرا جهاندن كو اوروبا ام بيجن يكيتيا اوروبي بتفاهي بشتغيريا هيزن بيشمرغا وبشتغيريا هريما كردستاني وبلكيم دروجا كيداجي بشتغيريا سرخابونا هريما كردستاني جيبكا لدماكو پیشوازیا شاندایک ج پارتیا یکیتیا دموکرات پی دی جی تکرن جهلا ولاتکی مزن وک فرنسای افنات واتایا کو پناسینک و به ریفبریا خوسری لهندری سوریه ببا يعني ايرو نرينا ايرو يكيتيا اوروبا بحمي دولة خا ايرو تشاسباندنا كو هريما كردستان باشور نمونا دولتك بريدانا كي سروكا كونسيا او لكاريا يكيتيا اوروبا سردان كردستاني كر وديفراجي قنصلات خانه او نونرتيا يكيتيا اوروبا لكردستاني بكر گفتگوی سروکی هرم کردستانی به فرانسوا هیلاند و وزیر برگیری امریکا و برسرسنده نشانه ده که هرم کردستانی یعنی وقت دولت کتیم لی اواد گاوا شانده یفجی یعنی حکومت فرانسا نه نونرتیا پیده نونرتیا شانده هزک جهازت لكردستان سوري لرجباي كردستاني كردكن وقت يفجي يعني اعجابه وحسكنا خاب به برخدانا كجن كرد لكردستان رجبا كردكن اعجابه خاضر يعني ابا جابك سلكيه لدبي دبي حتى كأم روسا فرنسا يعني بريارة فرنسا ويكيتي اوروبا بيش بهري دبي سياستا تردمي وبيده درباري سوريا بيتا جوهراندن يعني بوني ما رولا كردا أبيش روجد شورشة سوريا دا وهافريكيا بله برز عبد القادر يعني ببورة از قوتنا تلفر قد كمو از دخازم دهمان مجارك وتبيد آخفي از برسك بكم يعني كولانا كردي دزاناك و حر لفك ده تفجر كردي ده لهندري سوريا تشيد ب يعني بأريكرنا كي ج هريما كردستاني أنجو أمبيجن هريما كردستاني ولفي حمبيز دكا وتشنا كوكي هبن وتش بيشكتن هبن هريما كردستاني هردم تلين خاتي ده هنا يعني كولانا كردي أنا هذا برسا ما تشما يعني ریفبریا خوسری آنگو امبیجن شاندایا ریفبریا خوسری شاندایا پیده چما تفلی لأوروبا تفلی سروکاتی هرم کردستان نابا و وکو شاندایک کردی لروجهلات لور ورا پیشوازی کرن مقابل يعني دين الرين هنا جواكا كردستاني دارك يعني يكفي وقت جواكا عربي ده يعني مقابل حسنها ده نرين هنا شو شوا صار سربن تركيكن نوب عربان ده ياد نوب كردان ده ده نرين هنا نرين كيسها دبي أم بأواتي كردستاني لمثلة بنرن وقت هريما كردستاني كل روسا وجباي كردستاني دنري وبتجريه جوبن هريمي بكي ودخازك او روسا كردستان روز آبا نكذا مترسيك مزن آليكاري بكي وك ريفا كرنا سينوران وك آليكاري كاندونا بيس مرقايون وك لقل دولة باندور قصة كان بسجريا كوباني بكن وخلاص بكن تيرور راش لمخابن سركردن هندك سركردن ده سندار لرجباي ولد بشافكي يعني بشافكي نبات البي فان غافنا دمينه وان قبل دنيري وات قابك خافاندني وات قابك
پسین کردن سروکه که وقت گابا کنترل کردن هیزکی کردستانی از بینم که سروک بارزانی وقت مروفکی نتوی کرد دخبته نه وقت مروفکی درباره روجابه کردستانی وقت مروفکی نتو یعنی کرد نتو پروره بله بو چالا سرسر فرسا کردی نجبو بردوندی این پارتیتی نجب بردوندی چونکی هبینا رو جوای کردستانی لسر هم پشتوانی ها حریم کردستان دکه یعنی وقت بله برز عبدالقادر اگر فرمون بله برز عبدالقادر زور سپاس نرینا تا گهاما اندام دستای کووارا هوار برز عبدالقادر هوری کوتج دانمارکی به مربو دنباش لسر سینور کوبانی به ترکیه را لشکر ترک جوان کردی به ناو صبری ابراهیم گرتن هر وها لگوری راگهاندنا صبری کو دماکوی سینور ترکی جالی گند پرش و درباس دکر لشکر ترک او گرتن او وگو هستن قشلایا سینوری اولور لی خستن و بری کوی بردن دستی وی شکستن هر دو روزنامه بریتانی گاردیان و دیلی تلگراف راگهاندن کو سروک رژیم سوری بشار الاسد توانکار شرع او نه حواله اروپایه درباره هفدیتنا روزنامه گاردیان به اسد را روزنامه راگهاند کو اسد وک حرجار تشتکینو به خوره نانیه و به آوای کی حنکی لسر مجارا سوری داخوه ده همان دماکوی حلب و پرانیا باجار سوری و ایران کریه جالی خواه روزنامه دیلی تلگراف راگهاند کو اسد اعتراف ناکه کوی ولات به تواهی و ایران کریه او آویتنا برمیلان به سر سویلان ده نیندکه دوهل شامل باجار دومای فروکین رژیم کومکوژی کتون ده پیک آنین و ده انجام آویتنا برمیلین تقینر ده بدهان کسین سویل جیان خواهج دست دان و هجمار کمزین بریندار بون. هر وها لگوری چالکوانان کوج بلی دورپیچا آبوری یا کو نشتجین باجار دومای تیده درباس دبن رژیم اسد به آوای کی هوویتی به برمیل و موشکان مال و خانی توباران کر و دناو شهیدان ده هجمارک مزن جن و زاروکان هبون. لشامه جدر میدانی راگهاندن کدروژن بوریده به صدان جمیلیشین شیعی گیهان بالا فرخانه شامه یا جیهانی هر وها و لگوری وان جدران کو او لشکر عراق و ایران هاتنه و بترمبیلان راگوهستن تاخا السیده زینب بو بهزن رژیم را شر بکن لحلب العنياء البريج ارتش آزاد خالن رژیم ین لور بجهبونه بموشکن هاون توباران کرن و هات زانین کو هجمارک جلشکرن رژیم هاتن کشتن هر وها لتاخا الشيخ سعيد ارتش آزاد بارگهن رژیم لقشله هنان و لواي حشته توباراندن دهمان دمد لتاخن العامريه اذاعه والاشرفيه پفچونن تون دناور حرد عاليان دركتن هوله هفدم فروكين رژیم تاخا الصاخور والباب ببرميل تقينار ارمانج کرن و دنجام ده هجمارک جسویلان جیان خوش دست دان و هجمارک دن بریندار کتن لحمصي فروكين رژیمه تاخا الوعر ببرمیل تقینار توباران کرن و دنجام ده چار سویلان جیان خوش دست دان ده همان دمه ده نیچروان رژیمه ین لنخوشخانه الاشکری سویلان تاخا الوعر ارمانج کرن هر وها فروكين رژیمه مالن ولاتیان لتاخا وعر بموشکن گرماهی ارمانج کرن و هات زانین کو سویل کی جیان خوش دست دا و هجمارک دن بریندار کتن لگندوار حمایه ارتش آزاد بارگهن رژیمه لباجارو که مورک بموشکن گراد آرمانج کرن و هجمارک جلشکرن رژیمه کشتی و بریندار خستن هر وها لسریا دناورا باجارو که الجبین والحمامیات ارتش آزاد خفکک جهزن رژیم رودان و حتی دیارکرن که دلشکرن رژیمه هاتن کشتن ده همان دمه ده فروکین رژیم تاخن باجار اللطامنه ببرمیل تقینار توباران کرن و ده انجام ده هجمارک سیویل بریندار کتن و گلک زیان گیان مالن ولاطیان بولتنا ما بردوام و پشتینا برکه لقامشتوی پیشنگها پرتوکا کردستانی لدار دکوه
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. لگندوار کوبانی رزگار کرنا هجمارک گند نو و دیارده ماینان لکولان کوبانی جار سر نبویه. لحسك إيران هزك تايبت بميليشيين خوا آفاد كول أوروبا هف سروكاتيا بيدي و سروكاتيا هرما كردستان تين پیشوازی کرن. لباجار دومای کمکوژی و روزنامه‌گری بریتانی اسد توانبار دکه. لباجار قامشلویه لناوندا آسو یا روشنبیری یکمین پیشنگاه پرتوکا کردستانی هاتل دارخستن و لگوری کوهاتی راگهاندن کو در دور حی سد ناونیشان نو تیده هنه. نوچگهان ما جانو شاکر اف مجار جمره شوپاند و اف راپور آمده کر. جدما کوهاتی دامزراندن وک یکمین پرتوکخانه کردی نتنی لقامشلو لیبلی لتبایا هریم کردی ناواندا آسول گوری ریوبرین وی هول دا خزمتا چاندا کردی بکه و پشتگیری تفگرا چاندی بگشتی لحریم همو جورین چالاکیان. پیشنگاه پرتوکا کردستانی آکو یکمین جار تیل دارخستن لحریم چالاکیه هری داویه دویواری ده. تشتكي قلق وبردي قلق بالكيشن وتشتكي نوى الجمع تشتكي شيء نبوة ومديسا سباسيا دي كسي هانيتكن قو أوفي تشتي درابي قو أوفي تشتي درابي وقتي راجي باكتبا بقريني لفابا جاري كردي وملت في تشتي بين تشتكي قلق مظنة من دولتي عالمي تشتكي صالنا شيء دبي تشتكي دبي شما در فجمر هاتي شما أمشي ناكل الجمع اف پیشنگاه گوشتی روجان وال باجار قامشلو تیل دارخستن بهتر ج 800 پرتوک و ناونیشان نو تیدا تین پیشکش کرن لیبتنی هجمارک هندک جوان پرتوکان جبو فروتنینه. بینم اف چالکیا مامۆستەسیا من چێکریە و ئەریکار بکەسێ ڕۆشنبیر و کەسێ لیکۆلینڤان بخوازێ لیکۆلینا چێکی ئەز بەهوەرم ئەف یعنی ناڤەندە ئەف چاڵەکی و گەلکی مساعد بێش کەسێ بخوازێت بێ و لیکۆلینا چێکی دنافبرا چاپخانەین سلێمانی هەولێر و ئامەدێدا تا ستەمبۆل و بەیرودێ ئەف بەرهەم هاتنە چاپکردن بهتری ناونیشانان لسر وێژە دۆز و پرزگرێکا کوردینە و لسر شۆرەشێ و مافێن مرۆڤان. پێشەنگا پێشیە لە باژارێ قامشلۆ بڤی ڕەنگێ فرە ما الدارخستیە براستی پرتوکên ji پرتوکên ê کوردی و ê عەرەبی و کوردی بلاتینی و سۆرانی و عەرەبی و هەلبەت wê ev pêşeng netinê li Qamişlo jî wê bê ravekirin bajarê Dirbêsiyê di roja berdewam bike û li Amûdê jî wê di roja berdewam bike. Di dema koşer û pevçûn û tund û tu jî bûne beşek ji jiyana rojana li tevaya welatên herêmê çalakiyên wisa mîna pêşengehên pertûkan dimînin hewildanek bo vegerandina jiyaneke suruşt û normal bo mirovan û civakê. Cano Şakir, Orient News, Qamiş. Ji navçeyên Kurdiyê li Sûriyê me ev çend kurtenûçe ji were amade kiriye em temaşe bikin. Navenda çand û hunerê ya bajarê Efrînê dewreya perwerdeya şêwkariyê di navenda xwe de vekir. Di navendê de bi dehan ciwan fêrî şêwrekariyê dibin. Şaxê Konfederasyona Xwendekarên Kurd ên welatparêz a Efrînê bi armanca peydakirina peydeviyên xwendekaran
و د چارچوبه آمدکاریên vekirina pirtûkxaneya mezin de pirtûkxaneyek vekirin. Dibin dûrişmeya piştgiriya berxwedana Kobanê de, desteya ciwan û werşiziya kantona Cezîrê û tevgera ciwanên şoreşger mehrecanek jî zarokên serêkaniyê re li dar xistin. Desteya rêveberiyên herêmî û şaredariyan ji bo xizmeta 49 gundê li Başûr û Rojavayê Dirbêsiyê li gundê Sêgir şaredariya gel ava kir. Li Qamişlo li Weqfa Jinên Azad a Rojava dîdariyek cil û bergeyên Kurdî li dar xist. Di dîdariyê de cil û bergeyên herêmî yên Kurdî hatin pêşandan. Li Serêkaniyê Akademiya Çand û Hunerê ya Şehîd Welat bi dewreyekê 22 xebatkarên saziyên çand û hunerê li ser hunerê perwerde kirin. Yekemîn konferansa Yekîtiya Berberên Zilam û Jinan a girêdayî saziyên civaka sivîl ya Serêkaniyê hat li dar xistin. Li dawiyê em herin ser nûçe. Li gundewarê Kobaniyê rizgarkirina hejmarek gundên nû û diyardaya mayînan li Kobaniyê çareser nebûye. Li Hesekê Îran hêzeke taybet bi mîlîşeyên xwe ava dike û li Ewropayê hevserokatiya pêdê û serokatiya Herêma Kurdistanê tên pêşwazîkirin. Li bajarê Domayê Kumkujî û rojnamegeriya Berîtanî Esed tewanbar dike. Bultena me bi dawî hat temaşevanên hêja heta sibe bimînin di xêr û xweşiyê de.